Abай'dың 19. қара сөзі. Адам ата-анадан туғанда есті болып тумайды. Естіп, көріп, ұстап, татып ескерсе, дүниедегі жақсы жаманды таниды дағы, сондайдан көргені, білгені көп болған адам білімді болады. Естілердің сөзін ескеріп жүрген кісінің өзі де есті болады, бірақ естілік жеке өзі іске жарамайды. Сол естілерден естіген жақсы нәрселерін ескерсе, жаман дегеннен сақтанса, сонда іске жарайды. Соны адам десе болады. Мұндай сөзді естігенде жайғақтап шалғырттанып, не салбырап салғырттанып, немесе сөзді естігенде қайта қайырып сұрап ұғынайын деп тұшынбаса, не сол жерде сөздің растығына көзі жетсе де, шыға бере қайта қалпына кетсе, естіп-естпей не керек? Осындай сөз танымайтын жұртқа сөз айтқанша, өзіңді танитұғын шошқаны баққан жақсы деп бір хакім айтқан екен. Сол секілді іс болады. سخن 19 ابای مترجم حاج محمد شادکام. آدم در هنگام تولد از مادر عاقل نمی باشد، چنانچه با سامعه، باصره، لامسه و چشایی حس نماید، خوب و بد دنیا را تمیز می دهد. کسی که بدین سان دانسته ها و دیده هایش بسیار باشد دانا خواهد بود. کسی که به گفته های عاقلان توجه نماید خود نیز عاقل خواهد بود، اما عقل به خوده خود به کار نمی آید. هرگاه به آنچه از عاقلان شنیده و یاد گرفته توجه نماید و از آنچه بد به شمار می رود دوری کند، به کار آمده او را می توان انسان نامید. و اگر سخن را با هیجان یا افسردگی بشنود یا نخواهد آنچه را که شنیده جهت فهمیدنش دوباره بپرسد، یا همونجا به حقانیت سخن یقین حاصل کرده اما به محض خروج به وضع سابق خود برگردد، شنیدن یا نشنیدن آن سخن چه ضرورتی دارد؟ دانایی گفته است به جای سخن گفتن با چنین قومی که سخن نشناسد، بهتر است از خوبهایی که تو را میشناسند نگهداری کنید. این سخن نیز به همان میماند.